نهایت که سلیمان جو کما آمد دکلمه بخیراتی و پشتی چند سالان تاعت استنبول جاره گیدید؟ Düzenliyim. Beri çün Ahmet'i 28 سال شده. 28 سال شده تاعت استنبوله و لفت داره هم بیجه پشکی وال استنبول دست بکر کما آمد پشکی لستفا هلبت انقره حتی آبا کرد داره لفت داره بو کما آمد و به چه هستان جاره گیدین وگرین دما و وگرین و چه دید جدیدنا برید؟ من هر تشتک ندیدیش برکم استانبول همه ای رو ببینین که چیه لی 5 میلیون انسان و در جیان دکن 6 میلیون 6 میلیون لی اوا یعنی هندک ولات هنن 5 میلیون 6 میلیون دانمارکا مثلا چه جبویجی امزانن کو گلی me vedere koçber biye hatiye vedere le çanda xo parastiye kurdiya xuda axvin disa jem kar rexne bikin belki minik tek seçti ama jibo jibo me yani jibo komo Ahmet İstanbul bajar ki pir gringe jiberku me beri xundekara ra konserde da bir üniversitenin İstanbul'e elinha em cara yeki belki gelek insan bizanın emcara yeki ve koma Ahmet derdi kevin nevrozeki. Cara yekin tenine İstanbul'e yani hamu Türkiye, Kurdistan'ı katem dernek yani tevayı dernek etine yani parça parça hem derketine yek düdü li açku havaleme jiusa em cara yekem behevra hamu endamın koma Ahmet iro emi der kevin serdiki o strane خوبی گلگی باشه وقتی اول اروپا جیان دکر جدری و دیدید اف نوروزن بیداری جوش و برنامه بیداری و چه هستی؟ مرو چاوا بیشین yani hastaki ki asla heri mezin heye ya duhazın çanda xo gudar bikin jiyan bikin bir çibune ki mezin heye yani az me ev didit yani bir çibune ki mezin heye o ev gelci ve hak nake yani 20 milyon zedetir Kurd bakur jiyan dikin o duhazın bir çanda xo hünere xo hünermende xo varın bahe çanda xo jiyan bikin مرو bir çibune ve heviye dibine o nahaje ezin be kelecanım yani مرو çava dikare be bersiva ve kelecanı be heyecanı ve bir çibune esas yani bir çino دوان سالن دریج دا گون اروپا بود اما هر دو جواکا اون بدن بر هم بگومان یک جواکا کرد اروپا بدن بیداری بن لی و چه فرق دیدین دنبا اروپا و باکور کردستان و ترکیه جواکا کرد بله هلبت yani çava bejim yani vedere reel heye çava bejim tişteki rasti heye her dem pencereye ki durva velate xo civaka din civaka xo dineri jiyan dineri yani jibo çintu ber xo didi le yani Avrupa hindek usaya tu rahati tu tişteki dibeji tu nasıl ki galote bir kere bin çav galote bir serde doz ve vekirin bu ve yani vedere mecburi tu gorir şartın vedere bir fikri rasti مرو yani hevle reji çebikin demo dilok diyara ya em duhazın isal çebikin isal çebikin gori revşa naha nikiş evlehi gerek çebi ve gori bi taybeti jibo cenabete ev ve çe hast kutu un vaka grupla havle ederken çava gavak ve hatin Ahmet'i mecbura gotku yani edi yani evki menema yani tübü mirici xemnaki
Li nevsaya çima li her parçayı Kurdistan'ı gerek em jibel koma me müzik ek usa şekliye. Yani me paşa çarnamacı şekliye usa yani. چه بو صدم یعنی چه تشویق کرد کو او زحمتی پک ورا جاره گیریم کمامت بله به باهات Valla çava bizim yekem em havali hev baş bu. Yani gelek sedem hebun herkes aliye kuda da fikrin. Li em şek Sarayova hatın bah em ahvin melin her kat meden nahat börtün havaltiya met dostaniya men lerin neyi müziki juda rast emro ben hem immenim. Lenaha objektif diyeceğim yani Armanca me. Fokus hava ser Komamet. Em Komamet bigin dünyaya em bigin hamu kurda. Biginin civana naha. Gelek başa. Ve vakti un hatına bir bahalbat. Ve nu hatına bahav stanin bari. Nu Biyan Allah Avrupa ve kampeki meçekir hamu endam komiyam ha. Aynı hastin modi çebikin. Ona hazriye meselene bira demek ki strane nut peşkeş bikin. Dest bekiriyem çedikin. Jiber kun me bavar ne dikir ku civanın havda hajde sali jime gudar bikin. Emci şoktu bunha. Civanın havda hajde sali jime gudar bikin. Pır kev kuşun. Başuri Kurdistan'ı Rojava, Rojlat, müzika Komamet carekidin aktüel kırın. Bu pesira koda işte ve şartı bun. Vek zerreki. Jibovi jinha avna khudi bitişi derketine em deyindar evanın ve em mecburum gerek em disabubun versim. Bu hazriye mezideni. Evet, tu halki Ahmedi bu. Na es halki serhedeme. Dayı kaman agriye bavi min halki ıgdıreye. O eslavin hamu havalan juvara dibejim serap. O Serhat Çarneva, Memo Gül, Fikri Kutlay, Ahmet Kaya. O hamuji slavin ko به مناسبت هوا و همو باشور کردستان را و تماشاوانه و جناب و همو حول می نزل بتمام جرا اول هبودن جنیز بعد میرن نمو ما نو هفتی بس یندنا دنا با سلام دا معدلی کن بتایبتی که فکری که احمد باونا لورد جیان اونا جی هن جرباندن جدا چکرین دواره موزیک دا و او سودا وانجی لکما آمد فیدن دا بگم ولی وانا شتام تیته کرد جبو کما آمد yani وانا پر کد دایر yani taybet fikri başı Ahmet ev qasitran berhev kirine ev qasitran çekirine ve kulik azadi ve agrumrov ve em beşitran berhev kirine dem hoy memo evar teşi evna hamu wana çekirine em spas diye ona dikindi em naha çava bejim heza wana zedetir yetevli koma Ahmet beş belki ona aktif müzik şey ne dikin Ahmet ne yani evevici cerban sevişi hebu o çekirci işte pirozi çekirin li daha hamu enerji akvam dedim koma Ahmet. Başa. Az bu halbet zanım koma Ahmet çava dest bekiriş belki az hayran ki cüzdaro katiye bema. Valla Ankara vakti ve dest bekir şartumer juda bun kelki وقتی که دم بود زمانی که دم بود هنی که دکانی جمعه بسا شیروک دست بگیری
yani çuroka desmi ki das hevale wan bum li enne müzik wan bum. Min stranji nedgot. Yani taybet fikri kuye ev kom ev kriye. Yani hasiyet komek usaçe bakın. Paşa Abdülmelik Şeyh Bekir, o Gülşen Kutlay Rohat, Doktor Rohat, Edin, Paşa Ahmet Kaya, o Mehmet Kaya, o Savaş, yani ona tevli hev bu, o yani çava bejim, vakti kuttu ve evler vakti diaspora bu kurda bedeli. Belki daha hamu vakti velatı kuttu. Ha iyi de evler Kürdistan'a getiriyor. Kürdistan'a getirdim. Ve de mi metropolin Türkiye'de kondekar hebun ona kudu hasın ifade bakın, ye kuçava ifade bakın. Yani helbesvan evanji usabun, müzikvanji usabun, vek şekleki ifade kırın bu eva. Yani koyusa ifade kırın. Bu eci hevale ki var bu. Min alikariya ona dikir. Bu şeveki de Ankara albüme çekirim. Doktor Selçuk Mızraklıcı hevale ki var master bu. Bu nave komedi dani, belki nave vantı ne bu? Nave komedi dani. Eci sembolim nice alikariya ona kır. Başı navende çanda Mezopotamya ava bu. Ona melek hat çapatı fakültesi destek kondenekir. Fikri hat vedere ihtisasaj bu kalp destekir. Ona hatın vedere. O kom edi hat İstanbul'e. Melek başı derbazi komaçıya bu. Başı Refi Şervana bu jiyana Kudesta. O başı edi Serhat Çikomek hat, koma denge azadi hat, Merdan hat, Memo koma azat hat. Umar rajgotun tuji stran bije to her dem cemehi bije usa stran got. Le taybet wana pir karkır. O agrumrov hat çekirin navene çalın Mezopotamya'da bazı derguş hat çekirin. Vakta derguş çedi bu ku nivike wana çun Avrupa. O edi em hevde kutbuna mele CD derket albüm derket mıhabın me ev albüm yani konser tenvi albümü me ve deri lansman evi ya falan beni karbu em şey bakın Türkiye Kürdistan'ı o sabı Abdülmelik Şeyh Bekir hem de müzikle da hem de çend disiplininden yeni hüneri da keseki dahi bu. Hele ki tukari bahsa biraninin kayı bir rajim ki. Hnek insan henin kim jiyandık? Ule tebeji wana 7 sal jiyan kiriye. Jiber ku ev jiyan ki kurta gelek tiş dıkhına ve jiyane. O hünermenden ve demi yani Salen Nodi u Beriya Salen Nodi tane khura vek ez mecid binabu denk bibim nin bu. Yani vek şoreşvane ki vi kari diniyeri. Helbesvan ji usa bu vek şiir kobekez vakitin. Melek ji mecere dugum melek. Melek ji mrovek usar bu. Şeva kar bu, temurlet kız, strandı bu, hevaltı dikir, tevi meşadı bu. Yani hamu yani ev talent uyda hebun. Le yani ev derfetin irotu ne bu? Yani ev derfetin irotu ne bu? Kutu her ciyeki konser bidi yani rastıcı pır hindik derket sergiki. İşte her ikim ev bu. Yani vedere yani Türkiye nuhim bu le vedere evek avakırı bu, kora civakak avakırı bu, kona avitnav navende çende Mezopotamya mıhabın endik jiyankır. Bu le tişti viyaz bejim 7 sal jiyan bike. O estene tişteki bu tişteki pır xemgin dibim ku Xozil iro Abdülmelik Şeyh Bekir Rojava jibi serkeftina Rojava jibi dita o mera derketa yani hayalevi iro ev tiştana bu ama hani hayal tenci tütünü. Ev haskirna civanan gencan cive ne tane bakurji her şey parçayı Kürdistan hem de dünü ku nefşin nu yin skaru biru nafsalane hep de cive haskir ev haskirna civanan bir taybeti şıkkı başlı vadike tıvayı şiveyi müzik eda. Emji hayır diminin asas. Demek ki bu tekrar ediniz fırsatı da bu diaspora o velat çavaya. Demek ki mehnek hindek tişt me pencere ki da şbake ki da me strango diye o me belki bersaba ve hindik diye. Sosyal medyada falan beman evkat şinayen kişi. Na hindek insan henin stranem me
زار سترانه ما زاروکی خو مزین کردن او زاروکانان ها جوانن 17 20 سالینه او مگودار دکن ev keyfxuşiyekî mirov nikare tarif bike. Yani konserda Amedê da pankarteke bû ciwanên 17-18 salî nivîsî bûn ez 20 salî me û 30 salim kom Amed gudar dikim. Yani ev tişt mirov xemgîn jî dike yani çawa yani ev imkan tune bû ku mirov wan ciwanan jî xwe bigîne wan ciyana yani em wisa ne difikirî me got belkî gudarvanê me 40 salî zêde yê emrê wan 40 salî zêdetir in ama lê niha ciwan me gudar dikin ji bo wê jî niha hevldanê me hene ku em berhemên wisa çê bikin ku xwe bigîne wan ciwanan jî. Di gruba Kom Amed da em hostesiya bijîşkan didirin ya doktoran. Ez dizanim yani müzisyenên bijîş hesasiyeteke wan weke cerrahî heye ku karê xwe yê bijîşkî ser müzîkê jî dikin. Di vî werî de Kom Amed çi sûd ji ez bêjim ji tipê girtiye. Awana yani em ew qas realîst nînin. Serhat, Memo, Serap, em xeyalî jiyan dikin. Xeyalî dijîn. Yani em tişta wisa xeyalî dinyerin. Lê doktor wisa lê nanerin. Yani ev yani doktor Fikri digot ku stranê me rojekî Guatemala yan ji Latin Amerika ciyekî yekî ku sûka da stran dibêje stranê me bibêjin em ê bêjin ku erê em serkeftine ama ev wextê ev digot 89 bû. Yani ona hinekî ew dê dinyerin, dibînin daha dibînin. Em ji ber ku em xeyalê xwe ve jiyan dikin, em dilê xwe ve yani em dilê xwe ve tişta çê dikin, jiyan dikin. Ji bo wê jî yani rastî jî wek te got yani wek ameliyatekî dinexşînin yani wisa jî her tiştî wisa dinyerin. Em spazdeya wana jî dikin. Em ona belkî zêde ser sahnelinin peşberi gelinin ama lê duvara baştan tehnekî torpil kir wana ra. Sana ve ya Kulika Azadî. Kulika Azadî. Ama bu trendeke gelekî zira. Kesê ku Kom Amed nas nakin jî yên nifşên nû wê stanê dizanin. Bi taybetî wê stanê ez didim rêyekê gelekî fireh hem di muzîka Kurdî de vekiriye hem di gel hezkiriyên we û heyranên we de vekiriye. Hûn ê ji wê derbas bin. Yani hevi dikim ama hindek tişt her tişt dema xuda çava bêjin. Yani tu demek ki olsa da jiyan dikî tu stranekî olsa çê dikî. Lê tu zanî ew stran fikrî çêkiriye û helbestvanekî Tirk e û birayê wî ya işkenceyê hatiye kuştin rojnamevan bûye birayê wî hatiye kuştin ser birayê xwe çêkiriye. O Abdülmelik Şeyh Bekir ku bavê Fikrî Süleyman Kutlay ev stran kulüp andine, zıvır andine Kurdî û çêkiriye, hev girtiye. Mixabin ev şair çend sal berê jiyana xwe hedesta. Yani îro ciwanên îro taybetmendiyekî wan heye. Ew na wek me tirs nedîtine. Dijmin ra bir rû bûn nemane. Ne gotine ku em ê rojekî xelas bibin. Yani ev tişt nedîtine. Ev psikolojî û psikolojiyan salên heştî û nodî cuda ye yani. Vê demê wextê tu çê dikî tu dibêjî ku belkî me qet xeyala me tune bû ku em hetan 40 salî gelok em bijîn. Ama ciwanên îro difikirin ku hetan 100 sal bijîn. Hêviyê wana zêdenin. Ji bo wê jî gerek mirov gorî wana bifikire. Lê tiştekî din bibêjim gava ku me ev stranan çê dikirin yan jî ev stran gava beriya min jî ev stran çêkirine ne fikirîne ku ev stran meşhur bibe yan jî em meşhur bibin navû deng bibin ev stran bêgudar kirin hestê wî ev roj ev bû hevlanê wî ev bû ev stran çêkir û îro em nahatine emrekî vê emrî şûn de em ê navû deng bibin meşhur bibin em wisa nafikirin em wek wan sala difikirin dibêjin ku em ê çêkin demek ev stranê me ev qasal mane ev nedinê jî bimînin man ne manjî biray gelmesa. Di vê rihiyeta salên nodî da ya xelkê ew germ û rahiya xelkê da û ya vê demê û ya niha dema hûn bidin berhev. Vê demê vê germ û rahiyê bandorek çêkiriye ku Kom Amed ve Kom Amed. Îro ev çi bandorê li werke. Yani hatta çend yani ez bêjim belkî hatta salekî yan jî demek ki
مرو دکاره بکن مقایسه که وسا او بکن ماله ایرو کردن ایرو باکور باشور روجلات روجاوا بلکه سایه روجاوا او yani همو کرد بیشتر سایه روجاوا پر نبود دنگ نه لی کرد ایدی وسا دفکرن وقت سال نودی دفکرن yani وقت سال نودی روح کیوان چه بویه سرکفتیه که پر مزنه مرو بمرجی خمینه ev ایروجی belki entelektüeli ya civana belki kim de bab hamu dünyayı da problemi dünyaya yani problemi benine ama le besa ruh dikim ya gitiya burada iroçeydi ve evşi serkeftine getirmezdi. تقول Ama sermadık. حاولين هوا 6 ساله هوا 6 ساله خلق البنداتية Berkaz yazırım. تماما تقول حاولين Sediset ama hevler o kamışlı sediset Koma Ahmet aynı konsept Ahmet'i o van ronahiya van dimena bu hamu konsept em dixazim bibin ve dereci em hevi dikim ku evna ji usame pêşwazî bikirmek Ahmet'i em dikarin êdî behsa rojhilat jî belkî bikin erê hêdî ne ya emrê me destur bide em ê ول هیچ جوانه کامل جوانه ایرو و چه هیه ده برنامه دوانی کشان همو sıranın Koma Ahmet'i xort hazırın hem hazır. başa tu peyam ki jibo rojava و rojhilat و başırı Kürdistan'a hebete em بدلê xwe em بدلê xwe îro rojhilat gelimê rojhilatlanin me gelek stranê wana wextî destpêka Koma Ahmet'tan me got wek barana wek seyran mangê em me wan wergirt û me strana gotin em bi dilê xwe bi warane ê rojava û destpêketiyekê wana heye ew destpêketiya hemû Kurda ye başûr nîvdewletiyek heye ew ya me hemûya ye û gerek em hemû xwedî wan her çar parça خبات الما یینو دا به سورانی جی بگمان her dem soranî zazakî zêdetir em dibêjin ez nizanim çima دی نو دا xwe baş bilêrim gelek spas gelek spas